Russo-Ukrainian war chathari manungsida United States ki President Joe Biden na warning anikhak pikhi. Ahanbada mahakna Prithibi pumbagi lebaksing yamna kuina chathagadaba lan amagidamak sem saduna leiro haidana haiki. Aduna haibadi lan asi tha amani manungda loisinkhibagi mahut yamna kuina chathakhigani haibani. Ani subada mahakna Prithibi pumbagi oina chana thaknabagi awatpasu mayoknagani haidana haiki. US na thadoragli statement sing asi ekhoina line logba yaroidori maramdi masigi lan asibu makhoina ideological warfare amagi mityeng da yenglakliba asinani. Nakal amaromdana Russia gi nampuda namthana hotnariba makhoigi repression atopa amaromdana amok United States amadi makhoigi NATO ally countries khudamoina France Germany UK asina chingbasingna represent tawriba ningkha tamba liberty aduni haiki habadi war asi makhoina liberty versus repression ni haidana khalli habani. Masi hariba pumnamaksi India dadi kari karamba impact lakani haibadu video sidagi khangminasi. Joe Biden na United States amadi Europe ta chana thaknabagi awatpa kaya thingnaraklani haribagi maramdi makhoina Russia da sanctions thangatlibasi makhoi masana masada indirectly sanction tawbaga manabagini. Maramdi makhoi hojek Russia na export tawrambagi hu leiba phangloidori. Biden na pirakliba statement asi mari ireilina dana yamna random oiba mongda thadorpadi natte. Handak Russia gi mayokta leiba unfriendly countries sing Russian gas leibagi damak Russian ruble da payment tawhanba pami hidana Putin na phongdokhi. Mahakna masi haribasi makhoigi haitharakliba ruble dubu kannabagi damaktane. Chahi kharagi mamangdadi US dollar amaga Russian ruble 35 nifuga manarambadu. Haujikti US dollar amaga Russian ruble 102 ga manare. Maram asina Russian ruble recover tawhanabagi damak Putin na international market ta ruble gi demand henkalhanba pami. Karigumba mayamna ruble gi demand henkala agadi Russian currency sigi value se henkalakani. Russia gi mayokta leiba unfriendly countries sing sina Russian natural gas ki payment ki damak makhoi gi euros natragana dollar adu international market tagi ruble da onthoba matung da khaktang thiba yagani. Putin gi masigi statement asisu araibadin natte maramde European countries kaya ama Russian natural gas ta yamna chawna depend tawe. Khudam oina Bulgaria 77%, Finland na 94%, Germany almost 50%, Italy na 46%, amadi Poland na 40% gidamak depend tawe. Aduna hari balebak singsi karigumba Russia na khudakta natural gas ki supply kaktat khragadi yamna luba fivam amada soidana leigani. Makhoi gi factory sing thonglon sin khiduna industrial output haitharakani. Hari balebak sing sigi afaba paw ama hairagadi haujing ingthamtha loikre maramdi ingthamtha matamda imung kaya ama Russian natural gas sizinaduna house heating purpose kidamakta yamna chawna depend tawe. Haujikti Europe ta sukalen changa abanina natural gas ki demand aduk yang nawang bo oiraroi. Lan manung chairak sida hiyang ingthamtha yosilpa matamdudadi European countries mayam amana Russia da kyam chawna depend tawramge habadu mayek sengna uba hurani. Aduna Putin gi statement asi European leibak singna karigumba chang naina natural gas pamlagade Russian ruble gi value henkat halu haidana blackmail tobaga chapmanai. Sigi maraksida Biden Poland da laktuna nakhoina wariba maramsi energy gini masigi damakta karimta kiruranu haidana hairami. United States tagi yamkhraba liquefied natural gas export tawduna makhoi decision na hangani Russia da depend tawbagi karisu mathau tade atai atopa leibak kaya amadagi natural gas leibayai haidana haiki. Russia na blackmail tawrakpa oiragadi makhoidagi karimta leiruranu makhoidagi pochai leiba taragadi lan asibu funding tawbibani haidana makha tarakhi. Sigi maraksida Biden amadi European Union landmark gas deal ama soitawna Russia gi control sibu thugaina ba hotnari. Amaromdana amok Indiana Russia dagi ahongma mamalda thaw lei haibasi ekhoi loinamak na tare. Masida sunnatana ekhoi onthokna yamkhraba liquefied natural gas Russia dagi leiba hore. Masigi initial payment ti US dollar da oigani karigumba masigi payment si block tawkhiba taragana euro oina sizinagani masida amuk yadaba taragana rupee ruble trade oina try tawba yai. Sigi matang sida Indiana ikhang khanghongdana natural gas leiribasi kari maram gino haidana khanbibasu yorongani. 2018-19 matam aduaida Indiana Russia dagi liquefied natural gas leinabagi damak long term contract amakhak soitawnakhi. Aikhoina leigadawribadusu khwaidagi ataba mamaldani. Hana mamangdadi India, Iran dagi oina natural gas import tawrami adubu, Iran gi mathakta sanctions impose tawkhraba matungdadi, Russia sina yamna fazaba option ama oina tholakhibani. Aduna hujik Russia dagi laiba liquefied natural gas asi ikhang khanghongdana lawkhiba warep amadagi oirakhiba natte. Atopa European leibak singi matawgum, hana dagi yanakhiba contract sing dubu cancel tawdabagi wa khaktane. Cancel tawrudabaduna makhoigi delivery tawfam thokpadu tawjarakpani. Russia gi perspective tagi yengagadi India si hojek makhoigi khwaidagi chawba supporter amani haibayai.
ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯇꯞꯊꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯥꯌꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯅꯔꯒꯗꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯁꯨ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯕ ꯊꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯖꯣ ꯕꯥꯏꯗꯟꯅ ꯄꯣꯂꯦꯟꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯛꯇ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯊꯥ ꯈꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯩꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯧꯔꯛꯂꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯥꯟꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯅ ꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯐꯔ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯨꯑꯦꯁꯇꯒꯤ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯦꯍꯨ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯁꯔꯤ ꯕꯤꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯁꯨꯄꯔꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯄꯦꯅꯤꯛ ꯕꯥꯏꯌꯤꯡ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯥꯎ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤ 25% of global wheat supply-ꯅꯤ इंटरनेशनल मार्केट गेहूगी चांग हंथरकपदगी इंडियाददी थोइना अकायब पीरोय मरमदी इंडियासी अतोप लेबाकसिंगदगी गेहूं इंपोर्ट तौब लेबाक नत्ते इंडियन फार्मर्सिंगना गेहूं मरांग कायना पुथोकपदुना मरम ओइदुना अखोइना यूरोप अमदी अमेरिकादा गेहूं एक्सपोर्ट तौबदुम याय रशिया अमदी यूक्रेनदगी गेहूं लेबे यारोइदबनिना यूनाइटेड स्टेट्स अमदी यूरोप की लॉन्ग टर्म प्लान अदुदी मखोइगी पोथोक चाथोक हेनकनहनबा असिनी हौजिक मसी नतब ऑप्शन अमता मखोइगी मखुत्ता लेते अदुबु मसिगी ऑप्शन असिदी हाइबदुबु यामना लाइबगी वानी थबक ओइना पांगथोकपददी ओंथोकना लुबा हाइबदु ओइगदौरिबनी लोइसिलकपसिदा यामना मरु ओइबा पॉइंट अमखकसु पंजरमगे लान असिना थोहनबिरिबा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दुदा फोकस तौरिङै अखोइ पुम्नमकी थवाइ योक्पिरिबा ग्रहसिबु तमथिना सोहनबिरि हाइबसिददी का हेना माइ ओनसिनबा ngamdre यूक्रेन हारिबा लेबाकसी इंडस्ट्री यामना कुंगना लेबा मफम अमा ओइबना मसिना नुंगशित लैनुंग अमदी इसिंगी पोल्यूशन थोहलकपदगी अतै अतोपा लेबाकसिंगदसु यामना चाउना अकायबा पिरकनी करिगुंबा यूक्रेन की हाइड्रो इलेक्ट्रिक डाम सिंग थुगाइदुना खुदसेम की इचाउ थोहनबिबा तारगदी मदु वार क्राइम गी मनुंगदा चिंगने हानदगी हौना क्लाइमेट चेंज पु थवै वाओइदना लौनरिङै मरकसिदा लानसिना मरम ओइदुना यामना मरु ओइबा फोकस अमदी रिसोर्सेस नकल अमरोमदा ओइना थैदोक पिखरे अखोइना मतम चुपदा निंगसिंग जगदबदी हौजिक लाना मरम ओइदुना रेफ्यूजीज कया अमा चेनरी इकुइ कुइररोय लाइरा अनंग खाक्तना पृथ्वीगी मफम अयामबदा क्लाइमेट रेफ्यूजीज काक्ता ngairani